वाज लाइक दामी दामी होइन उयो पर्फर्मेन्स चल्दै रहेछ तपाईँहरूलाई देखाउँछु म चिच्याउँदै बोल्नु पर्ने छ किनकि सुन्दैन नि त खाली गर्दैछ अब हेर्नु भयो आज यही खोलाको होला आज अगाडि जाउँ न हामी पर्फर्मेन्स होइन छिटो नाच्नु पकड़ा तो क्या हो हामी चाहिँ यहाँ छ हो यस्तो भिडमा अन्त डान्स हेर्नु बसिरहेछ अब तर बङ्गालीमा बोल्छ होला म बोल्दिनँ अब बुझ्दिनँ म छोड्छु जाउँ निस्क्यौँ यहाँबाट लोकेसन नियर बाई ल्यान्डमार्क हेर्नु त को आएको रहेछ यिनीहरूको बेसिकली हमारे प्लट आछे एयरपोर्टेर पाशे ठीक है एखाने 70 बीघा कमिटी होच्छे एखाने हमारे प्रमोशनेर माध्यमे यदि केउ आसे विजिट करे तादेरके 10 लाख टाका डिसकाउंट होते पारे এই কিউআরটা স্ক্যান করার পর রেফার কোডটা দেওয়ার পর এই কিউআর স্ক্যান এই কিউআরটা স্ক্যান করে 332 দেওয়ার পর আপনি যদি করেন তাহলে এটা মানে লটারিতে আপনি পাবেন আচ্ছা থ্যাংক ইউ अनामिका जाऊँ तो यहाँ पनि मेला लागेको छ मेला त जाम लाग्छ मेला त देखेकै हो अनि यहाँनिर होटल रहेछ तर हामी खाँदैन यहाँ त्यहाँ मलाई पुरा मुख खुला खुला गर्नु पर्यो उयो गर्छस् यहाँ पर्फर्मेन्स चल्दैछ गाइस पर्फर्मेन्स सिङ्गिङ पर्फर्मेन्स लेट्स गो है पंडाल बनाएको होला हामी त आज गीतै गर्नु छोडेछ শেষ গানটা পূজোর গান ओके নিশ্চয়ই আমার সাথে গাইবেন এটা আপনারা সবাই জানেন আর প্লিজ
आउने पनि आम्बो गाइज ल गीत कहिले गाउँछ होला उसले म के किनिदिनु मेरो पैसा पनि छैन लिएर पनि होइन ए यहाँनिर ये सब का भी 100 सब 100 है ये देखिए ठीक है आ रहे बोलो दुर्गा माई की यहाँ मोमो कति होला है मोमो खानु पुरा गरम भएर कपाल बाँध्दै मैले We enjoyed. It was nice. दामी थियो तर अलिक खाली खालीमा आएर झन् राम्रो फिल भयो किनभने त्यहाँ पुरा भिड थियो मेलामा झमेला हुन्छ भनेर चाहिँ हामी एक्जिट मारेर बाहिर निस्क्यौँ